Njindo ela bonso mioyi nenu bana ba mwene kasai badi mukachi mwa ditangila tujomba tenu toa bindi dimbi toa muluntandala tudidina ni waya kondolo TV. Nchifuma kubanga diakula to barchima mkala ni biamu to nibomona ndindo ela bintu biamu français hanyi chiluba giwanyi musandu kadi njimwanyi kusomba hakabasa nteka mioyi hakabasa bwachinya kumani chine ni biamu to kadi lelu nyimusomba mukazu bugabu yanga bakumona mwakuno ambila malu machinchika balboa badibamba kudibena français bwani hadi moyu hatani malu nkana mudi mwakula nangu balbo kumpala buni musokuno ambila mbwani lelu eunungu wa jibiji kakuva muchini dyanyi munda mwachimenga cha mujimayi nash muchima mwendo wabukalenga cha munda mwagasayi mutoka twamba bwani député provincial chipuita munamfanga c'est un monsieur ninga ndoesha information kadi nga lukila walchani tusto buni to kwa nemto lelu kuvwa bisangi lubi fo bibikil mbyani kubanga ditu kujya makelela wadimo bisangi lubi fo bibikila kudiba bipuita munamfanga babindi la bwani bikala makwenze bisangi lubi abo muchimo ndo wabukalenga nangu bivoni chama kubanga mudiba ya dikumi wadini bipuita dikumi ni bisatu bisomba muchima mwando wabukalenga bisomba to kuchoka bi mulombodi wachima mwando wabukalenga chindonda uliuye uhatuka mudiba dia itanu wa mahingaji ina humbo achinyi kodichi shindai anyi mukanda uni alumbileni makula français ni petition banga tamikanda ibwani bikala makumbusha mulombodi wachima mwando wabukalenga chindonda ni ndubula anya rapporteur bani bikala makubela hambele kadi muchiholu chidiba binjila kubangila kudiba dia dikumi wadinda to ni kudiba dia itanu wa mahingaji mbalo kumweka bo mudiba dia itanu wa mahingaji nobama na bindi dimbi vo mwele ditu kujya makelela bivo bikala bileja malo onso no monyi bunyi bwa babi puita bavika la bafika munda ditu kujya makelela nangu lelo bavuni chamwa kuyeka bidi bwa kuyekumbusha fumu chindonda ni ndubula mbafika kuchimondo abukalenga kusanga na mpulushi ba yakende kui toni bene lunungu badika baiba voile bilamba bifwana na to bima na kuchibi basungule ni député kampando limo kubwela ukiutika limo kubwela to hadi bafika munda mba sungula chupita munafanga mko abudina dienda kalala malebongo musungula wa IDPS wa kulusekalo wa territoire wa Kabeka mwa mba musungula kuli bipuita munafanga dikumi ni chimwehela bwani ikala ni chamukalo kumpala bwalu china munanga kamoni china ngamba ni mema to meka tuina baswa gouverneur wani mukampundu mwahinga mpundu to amba ni mashini ngo mwehela mukubu kidi mushintuluka to bali baya mbamana kuituka tuke pinje mulu manyama tuke ba gouverneur chijik gouverneur mbojoko ulimo kwenza bwani province ayakumpala asangata ayakumpala katuke dina mubintu bya bwalu mwana manseba sina ushala gouverneur maboko ngata bantu baita bunyi kuteka mukabineke babakajibe toni ba bandumba alors bintu abi kata kubita buja munda ma province akasa orientale to chitu tujinga chani tukala mobobu mo tukala ni gouverneur un monsieur muntu dini meji matwa ulimo kumusha kasai mulunteka bwalu kasai ga mulunteka nodi bumbala mabani ni kasai kavugajika no ajudiani nangu abinange kubya kula matuku mikala lokumpalanyi mumeba dia londa bwampinde undindo ela bonso twasa kidila ndo ambeleni ikala ibabunyi bakulonda tujomba twa muluntandal tudidina ni waya kondolo TV kana kuhangina malu nash amo ani bwalu nash buma bukala makuita kana kutujomba twetu nash ndindo ela twasa kidila meme ndikabe waya kondolo mwaja mvita ngatawanyi malombula majitu yonsu ngenji chishana mbokula mwima nakulu ndi kabe mwana mulumi tala bambikila kabiri bwani ndi mwambakala kadi bangamba mpindio kadi bambulula lama ta kutujomba twetu mumpaya mo muntu ni mwanganyi to na mudimu akudiba kwata bidibishinkala kubanemeka nyimani neno batangila bindi dimbi bidibwa kala kabi byaka nato tulitwenza mushindo nuwani tunwenze la mudimbilenga we mukala ni mfulanga mikusuma bikola menemene dumo kutumina byamu tukwata mudimu bokumona mwa kutundusha ditunga dia tunyingele beneka sai bons badi bikala hambelo haditunga badi batulonda munda mwa province wa Kasai Oriental nanga nangu chinsans badi batulonda bikola menemene tutunela bonsu myoyi kubala umongu dibala nomba yukinsha kwe mumbikela udungambila malu kampanda di mwakala nao nganyi ili mwakutuhesha
bwani tumana mwakutunguluja ditunga dietu ni province wetu wa Kasai Oriental nyimani nujinuka somba ni mume anukuchi insansi tetu balonde shubena Kasai babunyi bajini nzubu ya mimpe iden mugombe anu mumatete anu mulimete usana mwana nzubu wakabakata kadi mwetu munu muchimenga chambushima yemu mukasai yemu kono mokumusana shinika bwaito na shikisu bukansona kena nakuto chibi tulibinjela ni fachi beton alors to ashile toni wese alors que tetu nga yetu kotuna mwakuju mwisho wabu mwehela kwenza chichikena mwakwenza bwani Kasai katungunduka to lelo unen benda muchimenga chambushima nanu sangana Kasai nga sunsuka bumutelo wa mpiji nga sunsuka kakina mushindu wa ukamwana to muni bantu badi benze bijumbito kubitanu hambelo aditunga we mulo lelo mukasa Oriental na usana bwani mwabeo nguba mutuchila hoho anyi nchimwanyi chenza kanyi nyirangongo muluka mudilu bilushi bya mudilu bibwele mukasa yanyi ngongu ya bunyi bantu bikala badiele tulitwamali tunemeka manema muntu nashima kwamba ni udinganyi tunemeka manema muntu ndindo le bonsu myoyi ndi mwana mama Therese wa sampuka ku Belgique ngwela moyi ngamba bwani tukusakelele bikola mene makatu to moyi mukalenga Charles Chitenda ku kokanaka ku Jobour ku ditunga dia Afrika wa kunshi imani mwa tulenda mpala mwakala nguvena wa province wa Kasai Oriental na mpingena habwal ku butangila ba nguvena kapa kusungula nguvena n'importe kito ba député ki ba sungula oui mais population ki udini chamo kuwe kwambila ba député bwani tulituke ba muntu kampande ba député musungula wa benantana chi député wenza chi population mwangishi nima nanga alukile chine minute abu ntonga kule habwalo abu matwali meka la kumpala balu chine munanga kumoni chine ngamba ni mema to meka tuina baswa gouverneur wani mukampundu mwahinga mpundu to amba ni machine ngomwe hela mukubu kidu mushin tuluka to badi baya mbamana kuituka tuke papinje mulumanyama tuke ba gouverneur chijik gouverneur mbojoko kulimwa kwenza bwani province ayakumpala an asangata ayakumpala katuke dina mubintu bya bwali mwana mwehela bwani ikala ni chamo kuhinga na hangwasa uvo musombabu kudi ivu mwamba kadima mfumu wachimonda bukalenga chamunda mwakasai mutoka demokrasi ani mungalata kutu bikala tusekelela kadi chitu bikala tubingila nchani ngenzel wa myanda kay mulenga to bilon shan chipuita cha munofanga chimoyele chinti muikala muikala nachi chivo chikala mu nzubu wa bisangi tu dalel balu ngambi bwani badi bumbushe yiva mwamba badi dikumini umwehela chipuita chini muikala chingambila bwani bavo munzubu wa bisangi tu dalel bavo dikumini umwehela babidi bavo balomba bwani mbahumbishibwa bwina kwamba ni bipuita bitwa kudi 13 kadi chimondo abugalenye chini bipuita makumi abiji ni binai pindi chingi mutamba kumvwa bilushi bikaba kuhatuka nchachinyi nchakumana ni kudi bipuita munofanga bikwa bivuni chama kubwela habi kadi bisomba bimanyika kuchubweledi babisonsa minu mumesu bishala bubantu bachana buni kaba chene ni maka buni kaba china bakunemeki boto tunemeka mungalata nashima kwamba ni wewe udinganyi nashiwe bakwamba ni ujini mpeta makumi 5 hamakaya ujini chama kunemeka mei ni mikando amunda maditunga dia konga mungalata nangulumu lunyindu heshandwani bipuita 11 mubipuita makumi abijini binayi mbyumbusha mulombodi wachimondo abukalenga chamunda makasai mutoka mukalenga yivu mwambagadimu nje utribamanya mukando bakala bamba bwane badibumbusha muntu hadiku mutuni wakwamba ni majorité absolue mutu ni chimando abokalenga ni bantu makumi abiji ni banai bibi jeni kukala bipuita munafanga jikumi bibi kuluseka kadi umwehela kutenteka mwino kwamba ni jikumi basatu kibaji ni chama kumusha muntu bari watu ambela bwani babidi bavadi excuse anyi bavu balomba lusa kibwalu bunena budi muchimenga chambu jima munika kwine muchini dyanyi to pindi uchibi mene chidi chitamba ku nyingalaja nchakumona ba journaliste anyi banyu waluimba vika batente muka bakuika kwata mudimu nandu leja bunyu bababi puita monofanga bavubika la bima na hambelu ni mushinu muni mianda mikala mienzaka kai miaka nato bipuita monofanga babisonse minu banyu waluimba bavuvala bakukwata mudimu wabu babasonse minu bakunyenga byamu banyenga fulanga yabu myambule miele mumpaye miyenabi kabini bienzaka nangu muditunga dia mungalata to ebi babikila mumokulu wachiluba ni njuhota kijina diabi urika bani mbikila ni nchingani jina diabi njuhota tunemeka manema abantu banyu wali mrebo kwa tamudimu wabu ni kibina mumpaya mwa muntu kabada kukala mumpaya mwa muntu ni mwanganyi to
na mudimu wa buliba kwata bidibi jinkala kuba nemeka nimani. Là, ce sont les députés provinciaux du Kassa oriental qui sont en train d'être maltraités à leur propre institution par les agents de l'ANER envoyés par les REDOC. Vous êtes témoins, nous vous prenons tous à témoin. Vous tous qui nous suivez, voilà ce qui est en train de se passer au Kassa oriental, au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous voyez, les députés sont menacés, bousculés, insultés, chassés par les soi-disant agents de renseignement. Voilà. Voilà. Ils sont là. Il y a une catégorie de députés qui viennent d'entrer et les autres n'ont pas droit. Les autres n'ont pas droit parce qu'ils n'ont pas siégé hier. Aujourd'hui, ils ne vont pas entrer. Voilà la démocratie au Kassa oriental. Voilà.